achi sal hamasa that 27 ni ko Meilhei khangtha kuki jo volunteer ho en ha anamat naw chungchanga mi pi tam ta lung op kaina i pi za ki that lo ham pi atu chan ki ngo ham ti ho thudo tam ta kinil bau tam na tam ta anom nunga tuni ko hin EPGA hichim mei play khangtha Teni hi tuni ko he Kilhadoh ham ipidin mona ham ipigin tom nam ti chu mi pi ho Hetna diwin Committee on Tribal Unity CoTU spokesperson pa konin Thuchen anadong chin ote achi sal hamasa Meilhei khangtha anikiman kuki zo volunteer ho nanamat no hichi tuni ko dam lebit na Kilhadoh na chungchanga hi ipi kinop to na ipi condition ne ya hi Teni dam lebit na kisol do the ham chungchang thu so dol hen inam sungwa mi pi yo se het the ding dol ta in somlam the pen in saying katin nisim som ni lasagi September 2024 nisun galetol inei lai ta win phaisunga konin Meilhei golang Chapang thum hi ahung lai lut khawin hi chi gamli phai muna village volunteers on anaman do ta win hi jong le wang phat ta chu Kangpopi Southern District sunga civil society organization kukinpi sahilka CoTU chuteng le tribe leader ho tampi akil hailu nin galetol neite easy wachun I leader hawin nam levela center platform sei kot mun lenta anei the na dingu lunggel na achun ape pedin condition behelin hechi khangtha set na nei lo ti taw ti gal mi yong le ama hola chun khatchu anakil ha do ina he ahin hechi mini chungchang hin village volunteers on gamsunga kanale mauna galpa hi apuna nazalwin hechi ni te ni chung thudola hi Kangpopi district sunga civil society organization hon zatle namadinga thilphachum khatbe boldo na neite dingti lungtup anei na pau chu civil society organization ha koma asei dungzuiwin Kangpopi district Sadarhilcha kukinpi CoTU sahilka chutengle tribe kiloi khomna zosin lung giltain gel khomna akinei pantan hichito thona chun koito kihowa hichi aki koiden golhang Chapang ni chungchang thu hi sei thapna le sei fel na nei ding ham ti chu lamkai chengin anaki boipi na he I het diu khat chu state government to kiho thei din muna ium lo ji uba chun civil society organization leader ho zo sin hetisun national level home ministry hianlang ko hi jong le kiho piding anaki ho lai chun wangphat ta in Union Home Minister akonin instruction ahungin heche DGP Manipura DGP pa he center thalhenga ikeu piding wa chu thumop ahung ta ji chun heche civil society organization yo se chun Committee on Tribal Unity min hi mangchan kihona anakine ine wangphat ta in heche nili ninga sunga kiboi pi ho zo se chu kinop to na tuni October tarik thum 2024 jingka phaden anglung theita na he ahin EP kinop to na ti pa chu inam sungwa I het dingwin aki seifong nomin na he akhat na chun Manipur Imphal Sajiva Jela Tangden Kuki Jo Cha Tezo se hi eho Kuki inhabited areas tol do pi dingwin kinop to na akine ine hechi DGP nyang legal procedures ho yo se aki chai ting le government akuna bautam na bihila kitol do ding ahi ti pa chu kinop to na khat he hilaya ga het be diu khat chu lamkai an ki boi pi hon I ho namsunga thangboi mangboi ti dei choma kimin kut na pa hi aki boi pi pon he
ami pi zo si ho ma chu gal le tol nei te hi zi wa chu phai sunga cheng mei thwa ta san na choki nei lo zi a chu iti phat le zel chu andil khumuwa imi isa chu thidam ti lungkham na le lunggim na aki nei zi a chu abon chawa ho ma thu ki se hi ti pa chu ka sei thing no min he aban kinin gal le tol hin nei dung zui win thaileng mall area island block sungain kholeweng phachom thim in dal hawin he hechi iboi naw hi gamle gu chungchanga boina hi zi in hechi phat khat ting le lungmong thlamonga inung lo thei diu pa chu namlam kai changin gel kho na le deisana akinei dung zuin center in angan se DGP pa komin hechi phaileng mall area a hi kuki jo village khat pen pena police station khat permanent na set up abol ding win team na akinein hesi yong damselin no pi na ei utol hona to hi akin thei pe na hesi process chu ahung ki pat thei na dinga outpost ka chu within 2-3 days sunga create ki bola e ho manipur police en lang IRB yong le kuki jo chate kilhenga hesi post pa chu hungum pandi tai ti yong chu isei do no mun he chukit le aban ki na ki ho na le kinop to na chu zana akipi to dung zuin DGP in zong kuki jo chate tutua sajiwa songkula tang ho chu mi som lakhat igam inam mi te la a podo theidinga lom ho zo si chu ahin podo win tujingka niden nga velachun gamgi phai mun a lamkai cheng to ki khot khial na le ki pi do na chu ina nei ta zi win lamkai chengin jang hichi Meilhei golang Chapang ni chu pi do na anakinei ta na hi ti pa chu committee on tribal unity thalhenga inam mi pi te ho zo se heading le zadinga phone do na kain nei hi ipija galmi kinung tha i ti ham ti chu committee on tribal unity CoTU spokesperson pa ko ni kichi tein aji hetawin chutale ahong Kilhadoh mas jela ko na ahong Kilhadoh masa honjo abu agim pi ho kuki jo village volunteer ho chunga na satan ki pa thu se ital honin tengle ama honjo ki pa ta kha cho mo ding ti lowa ahong do na ko na ke hong bol thei chan na ma dinga pan kala do heti thu se do na chunga jong mo chung ki pa thu se win thangcha ki gen hills mo do sapol maina Sadar Hills Kangpopi district